You get akrone mutumia kana muthuri. You start blaming. Once blame gets in, you start looking for a cover for your weakness. Okay. Weakness is a human being. Ashi cover kana mudogi. Okay. Tiga ne beti. Tiga ne my auntie. Tiga ne muthuri osho. Tiga ne muthuri wakwa. Tiga ne pesh wito. Tiga ne wanyo ike. Tiga ne wanyo ike. Tiga ne ciana ciakwa. Tiga ne. You start. Tiga ne aciari. Yeah. Na nduri hindi ukauga. Okay. I am weak in this. Na ne hinya muno mundu ugegwo like kugana thina wako kana mahitia makwa. Very few people say so. Okay. Even in divorce, if anybody know etikire weakness ya kana mathina makiguti gikoro divorce case mungiohora na kahora kana mundu athijira ciake. But why do we go to divorce court, or why do we even get to that? Todo human being uriaraisaga na ugetikira mathina maku at above 60 when you are at deathbed. Na nani ni muno madiskurosaga. They die blaming. When gravity is pulling you down. When the gravity is pulling you down, na ne downest. Nego ikuruka ginya na goko hitu kerevo eno othina thi. Now the how ni hokoraga muthuri eja kwira ciana. Na ni aga ne ndahitirie nyokwa. Kana mutumia aga kera ciana rera kirie gukua. Na ne ndekirie thoguo wo. Ngwana handmate. Hebrew 7 test kana deathbed kana ya ICU kana go from ICU. Yetagishenjio ndo. Rira tagishenjio ndo. Niro mundu gana ndahitirie mamu wanyu. Kana ni ndahitirie baba wanyu. Kana ni ndathukirie kina. Ona arogi mearagia mekirwo itairi. Ona andu aria maiyaga ageragia kuro ubura. Ona taribu hindire ya maundu matanjitie kuonania mitandao-ini. Mateso maria andu mekagwo ni CIA na FBI nigetha ubure na CID na intelligence. Ginya guku gwitu nigetha witikire kumbura ni ithu turoragire mundu ucio ukona mundu anga ni mundu ni kindu kiuru, yani ginya no urengo ginya ciara urekete pio riria guku gukiria guthira riria uraumbura ni kavonge ugira kanji tu ona gatarengetwo wone andu amatie na ithiru ha ni ngwika uru hebo yingi data yakwa aikirio kwa gwitu maurite muthigari handu mena ihe ingi maru ogwo rugari ogwo. That is me. Yari 80s. Mahora muthigari na ihete inyanya mecumiri. Makahora police woman. Bayo kama kinyito mari mwana ta 15. Riu athire gikio kwa ngui ya borithi. Kore ngui icio itiro ma mundu no ni gukwaras. Ikuguthaga na githuri kurekia thi igutugagire tomatatu uguo ikurorete. Riu arora ke image kiu na acia ngikutirwo raumbura. No we ajeri ni ndono gwo wiki ture ya nguthire githuri nenderire borithi nangani ngimuria ni kinawe gugitengera gwo no mundu mekiuga ndingibura ngithia. I thank God today he's a bishop too. Human being detekagira ati haha na haha ni ndafero. You start pushing blame. Nengania were it not for ngania. Okay. Kana kina tiga ndafutiro wira tiga ndekire atia no futo wira no make your mind to live ndahikire kwa ino matanyendete githiria kurire kuri andu mamekaga maisha mao ndakorire boy ngina haha bypass na thiete garage oguo ndathi kurora ngari yathondekagwo kuma hau ndogamia muthuri githi kuingira ngari akija no na irato ici ena pia tatwendia ekirite muti-ini akaigirira kiande akijira akioya kimwe akijira tawegeria gaka ngimura ndirakigeria nekira ndiragura akijira ni ukugura ngimura ndiragura kiratu muthi akijira bana ni uragura kugura ni ukugura tondu iri iratu ici ni urona akijuri ukindoro gundina maguru maigana ngimura meri norona iratu ici ni pia igana ngimura ni nyingi akija kone ciakwa cia gwikira ingire na cio ciothe githi ndiga bataro PM na cingire muci ngwendehire mugure riu kijira ndukugura ungianjire ndekugura murende cine ciakwa iriki yani akija riu kuhe msomo ngirona mundu cio ngena this man is not daring akija tawegeria kau nige kukuigana nakoro ndukwenda kira nakoro ndukugura we uhana no gondera kunana ngari na wene ndungijagira ngiri iyo imwe norore ni thaa 10 ndingeinuka itari kindu riu niwe guthura kuhe mbeca cia kuriyo kana kugura kiratu ndimwe ya kugura. So this guy did not need education, he did not need a lawyer or any prophetic Jew. Wake Yahudi. Any Jew prophet wako taura akoratha. Any Jewish prophet. Dafatara koni na thiomi. He just faced me and cornered me. I had to buy. Na kila tukingine ndora na kio no muthi tondu ni ndikihuthagira kurutana. Now it's an exhibit. But most people, especially aria mathiete thukuru,
maigagirira kwaga wira, and you take the blame to ndathomire ndionire wira. So they demonize the documents iria menacio. They demonize kanitha wao. They start even demonizing giving. Ndoire hothaga na ndire dona, ndoire handaga mbere, ndoire praise team na ndire dahika. You don't look at yourself, evaluate yourself. Niki kia tumiria cio ngirikara kuri othe moiraga nario hau mbere hike we okiaga. Look at the way you dress. Ni thina. Maybe wewe ina mathina mana. Either kwanyu gutihikagwo, either we udressaga ta mundu muhiku. Andu othe makuna monaga meet my wife. Kwi kiundu ngihumba andu othe monage. Ono kawene. Ina ni wetu. You need to dress like if werekereirie nginya ugakurio ni nguo. Yes. No kro we kerimu tu, you don't know how to answer men. Where I love you, okay, Jesus is love. God is love. Nonsense. Get out of here. Hey, get out of here, man. Do it once a man. I say love you. God bless you. God bless you. God is love. Where kaudu kashoka in scripture, Isaiah 56 verse 4. I would love to marry you. Kwa rappers. I would love to have a fellowship with you. Yes, Paul said, do not cease. Now, these things, miscalculations, ni gatoma muiretu uyu ari aikare priest mginya miaka 70. Then blame the church. Then blame kuhonoka. But when then ati kufutwa wira, then ati gukorwo ndari employed, then ati gukorwo tari muthomu, then how do you calculate your moves? Yeah.